Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kajingwan ra ka Meghalaya Football Association ya ka kendon an ka bathamai ha ka lempong yele ka Meghalaya State League mentaka ayom kalabu jing ke babun ki club. Kani ka kendon an ka bathamai balawan ra ka MFA kalong ba manla ka ka club ka be shimbenta ha ka MSL kadiban penyele ka ya arnut kirang yele ka ki bahapo arhuwes nam karta haman la ka ka jing yele ka. Hendai kani ka kendon amsham la pentrai kam ha ki lempong yele ka jong usnam balala banla penlong ha ka lengki district Bat ki babun ki club kila soy bed de ki rang ele kai senior bat ami ki rang ele kai ki bahapo arpwes nam karta. Habai kanam ki nong thok khobor ka arpo tre ujemang ki arnut ki coach jo ki artri ki club kanong ba kila pen pawe ke jingbom sngoya ha palor kani ki jiwan ra ka MFA ke ti kendon namar kam shem la pro dak lupa haswa ban sedang ye kani ke lempong handai kansan kala shu ajing tep shabaro ki club ki bai shem banta ka MSL Makiriban penyelek kaya armut kirang yelek kaya ki bahapo arpwes nam karta. Ka ek mga sungo mga kalungga disadvantage by team jogi namar isain player kat kum ka Shillong League non rules ng kita bang penyelek under 21 re last moment ki yangi ki chua bit rules ba habile under 21 to be in don substitute tak tapi ka affect ka team jogi kam klik kan what lang sning what try they have a problem takadam tak sini ele according to their weakness he goalkeeper is very junior takadam ni utilize ball ele weakness juga lang sing takadam yo job kay mga ong mga try kini ka ni ka under 21 ka affect na yangi kam tip ki we de mal tu ki kum garang reject kum jong ki bun ki player khana ki don problem ni he la balong nomor ba sistem gile da koi karu ar sistem gile da koi pitang kasiding jong ka ni ka kasiding jong ni ka MSL pi jong sa kalang sning one number 3 ha Shillong League ti kumno ka poi ni number 1 nga try ka dadi kasiding la di mangi Shillong ti pro la di ben la pro south di beniu ringam ta ki pun kia le akan kudur ngam sula sutho ni ka number 3 kan don ni ka number 1 ban penbahi ka MSL nga try ka MFA la di ban set ki rule ki ai na do masdang ng snem ki ya huri hura lut kini ki MSL mental da check lut ya baro ki CRS ki dang baro dang pending lut tem punu ki lala penyele ru try the best thing hi ka MFA la di ban set ki rules ki ai na do masdang juga season jong ki league ki district league Shillong ma juai la di mal pagi rules ba ka Shillong Sport ka di follow ni ki rules ni dan ngatrai kan improve try ka kamde ka bosnia ne ka bha andre tang balong ka de bentan pa ka direction bukan oi station pro khat ba di kanda kalik bukan dan dengan under 21 ke re menta ki job senior team job senior league the por ba you san player ngimdan player upside player shaban sign player jadi tip gini re ka jenjar mata sang produce ka tu kan nomor pindah kan ka ayo tu kita ni ka under 18 re kamdan ka under 21 tournament ni aman badan under 21 tournament tong encourage ni bana under 21 tournament under 21 ke AFF kala cancel lagi ni under 21 pa santosh ni introduce nama ta ka ibrang am santu ya kan ni bagi draw float through natrai ki bakla hi kala deban khot ki club par khot begini don lang ki team captain team manager por bagi draw float ndrai kan ni ro ki club khot ki sudan ki decide mungkin ngamti kanur kom kalang sning ke poi hang ni kanur kom karang dajet ke poi stay lang namla masuk tu kan ke buat ke grouping ru mar ba perkhat pi mata andre nyo tuli pi dan ko we group pinyela tang shiram system ke mala pinyel ayu pilih direct semi final dang we team at least lagi like quarter final chua andre minta tang shu job na grouping la kala semi final kala alam am ye ikin kan pelong ki we ki tournament bikin pelong ni